Chéri konen yo, mse di ma vin la depi a 2 zè, nan jè men la kado. Mwen 2 zè nan reta, machin mwen tapan, ende yon blokis, se ve di an vin an, mwen te chan. E pe tou, msi ta la lontan ma fè, msi. Mwen di fè, la, mwen se fè mwen kote de ya. Koman e? Koman pase? Koman vin an fè? Mwen di a men manje mba manje a koz. Ba mwen priye si mwen van, priye si vat mwen existe. Oh, paske ta vin an kote yon nan? Oh, ok. Mwen va di mwen chéri. E dek an fasa an, tout gang yon vode. Ba eseye. E vwe. Depi sa avon a panse, gang yon va existe. E men chéri, te baka ou mwen talman. Se men depi ton dat mwen konen, ma fwi. Mwen chan kontine la jen pa, jen ba mwen pap da mwen. Mwen mwen jen ka zwe la son nan. Mwen chalye fom ka zwe la. Mwen chalye tout la fom ka zwe la. Kitse fom la mwen ba ou ben. Se ma fom dem. Mwen an fè tout jouni an jangou? Mwen te mara, imediatman mwen yon kote la yagan. Tawa katsana. Di katsana wap pale na, ou konen? Gen eva biye we. Pa fe jete, koman fe ba konen? Dale chéri. Bamdou, koto konen? Eva roye la mok ap soti nan chamblo dem la. Mwen, ou rekonek mwen? Men chéri, koman fè jou Katyana? Non chéri, dale. Koto rekonek mwen? Koto te kon mwen? Kibo? Ou ba ema ve e olive ankon? Mwen men. Gye tou an fè? Qu'est-ce qu'on est bien? Non chéri, tou an fè? E ben si se mwen ti ma fe sou, se mwen ti ma fe sou. E, kou nou mwen, ti gason pa rekonek? A roye la mwen ave e olive. Konen? Ou gen yon so ba se mwen kou klas ou etan ponti sa. Se yon blode pa mwen. Pa pa chen nou fe mwen. Chéri, maman, ou dwe mwen respecte. Ou le tabale, ou si te kon sak nan mwen lan fe mwen tap kou le jikite la la. Yo, vin palo yo. Koman fè kon madame Katyana? E se mandel se vakatana li. Vakatana li. Men chéri, mba kon mersi ani an penti, non? E foto mbato, wè si mde fè foto tap fike. Baby, mba kon mersi ani an penti, kote mwen kon ti gason. Chéri, Men bal gotit mwen el mersi. An pa bon, vwe mesi. Mba gotit mwen el mersi. Chéri, mba kon ti gason ni an penti, gele tek mwen ki sanble a zem ni te wè. Koun ali jis fè nan chita la li de ponche mwen men chéri. E moun nan, ou kon a pa an trompe, ou kon an se la nou ye. Chéri, ou an vale depatman, ndou so diyan pa manje, wè jan pou vin la di. chéri, gele tek moun li wè, li ponche li men. E sa fè di sa men, mpa rekonek li fè nan Mwen chéri. la di pa jan wò sot nan wò, nan chanp. Mpa rekonek li fè nan chéri, ou met fwe, mpa rekonek li fè nan chéri. Li di l kwa jan wò sot nan chanp. E pa vwe chéri, chéri e pa vwe. Koman fè kon wè de Katyana? E pa vwe. Koman fè kon wè de Ou Katyana? konen, gele tek moun li ka pose li men. Li ka pase li men? Oui, li ka pose li men chéri. Ok. Sou ban verite mwen chita. Chéri bam. Mpa konen ti gason ni an pet ni an pet. Se pase si neg la pase la ni kon makala avon, mpa konen de ki mani dos. La ki kose dada che. Ou konen, jan isye. Yo pa flo ele de moun dam, ou le de moun ansam che. Men li pase la, li pa konen pou ki sa palo men nom. Pou ki sa pa djou ko sa, li te wè map soti nan chanm, 11 an mi, 11 an mi fi. Men chéri, ben bagay kon sa. Li pa kabliye chéri, li pa kabliye. Si li te vin, il te diyon lot nou, e Katyana wè chéri. Chéri, mpa fe sa, mpa konti neg la vwe, mpa konen. Fè kom si mwen ma wè nou pa jom de konen. Mpa konen. Bye.